Kamiti iria murika matalia yo kinyanilia kiroto gya 2030 nekete Meru kanyene gatutano gikumbana kimantu kathomba yara ya bahati kwithira yakinyaniletwe mbere ya miaka ine iyite yamwe ya mantu yani amwe na kuthia motungate ya thirikari na kumba kuyakinyila ukulukira mitandao ya kinende weyani Bwangwe na yange Kathomba. Kauntini ya Murang'a niyo yatongeretie kiumbani bo ya thiatwani na Nakuru, Kiambu, Kisumu riu kaunti ya Meru ya buratutarire mwandiki wetu Antheto Anthony Kathenya. Kiamea kuingia mendekithia makiroto kiande ya Kenya kia mwaka wa 2030 liu ni kathite thirikari ya kaunti ya Meru ndi ya gavana Mutumanto Edinkia nontu bwa thirikari no kwithirwa ri ya gatano kiri utumiri bwa mutandao kwa kariba Meru tungata bwega utumiri bwa ICT kiritengo jia thirikari amono ejani bwa ngugi nkiamenia kiroto kia mwaka wa 2030 ikianagira kaunti ya Murang'a ile ya mbere ithingatitwe ni kaunti ya Nakuru, Kiambu amwe na kaunti ya Kisumu. Meru 80.3%, Kisumu 81.2%, Kiambu 83.9%, Nakuru at 87.3%, and on the matrices we chose, for whatever reason, Murang'a turned up with 98.3%. Na bakuga batu tuli Meru itwitete ngugi njaga na batu nengera max 83%, which is A. Na batu tugwitikia tuli student yo bateatitie nondo kimandu yara maingi inya Kenya yonthe irona tuli mbere. So it's a journey, and we look forward to continuing improving on the services that we are offering so that we can fulfill the promise that we gave to the Mwananchi who elected the Murang'a County government. Kulingana na waziri wa urimi kaunti ya Meru Jenaro Gatangugi, thirikari ya kaunti ya Meru ni thongomete uthurani bwa makethe ma kaunti kana revenue gwitukira ICT waki no thondeki bwa county aggregation and industrial parks untu buria gwetete matunda mangwataniro mbega gatigati ka gavana Mutumanto Edinkia na rais William Ruto. Gatangugi akiongerera kugate thirikari ya kaunti ya Meru ni thongomete urimi gwitukira mutandao. Ki revenue collection yetu turi mbere muno nuntu utumira ICT na gutumira digital platform kurita ngugi bukuigwa batwe turi mbere muno mandune kinyaja ya KAIPS, County Aggregation and Industrial Parks yetu ndirathiriria ngugi nekeja kuruguro mweri juju by His Excellency the President katunengeri support yenene nontu bogwitaniria ngugi bubwega kura kuri kiringa bana wetu na His Excellency the President of this country ito ikuthithia kuthima mithetu yetu gutaka fertilizer cietu irio na kinya gutaka mirimo ire rikiri imera bietu gwitumira digital platform kithero ikamera waringana kompisha kana smartphone niko kuonia oreo kinya murimo jora jurikiri kemera kiu na ega suggest ndawa iro bukuira nacio nkiamene kwingia mendekithia makiroto kia mwaka wa 2030 leo ni oreti kaunti ingi kuriunga Meru, Machakos, Kisumu, Kiambu, Nakuru na Murang'a kwithomera na kenda kuthongomia utungata kaunti jao. The 40 counties remaining, please pay a visit to Machakos, Nairobi, Meru, Kisumu, Kiambu, Nakuru and Murang'a counties. Na batu tuli kaunti ara twitite nandi ikureta mtu wonde ndene ya gwaka Meru na ikatu mtukuwa tujenge Meru pamoja. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya.